Dobar dan, dobrodošli na današnji trening. Započet ćemo sa vežbicama disanja. Podižemo gore ruke, udah, izdah, 2, izdah, 3, bitno da ramena ne idu gore ka ušima, ramena što dalje od ušiju, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raširimo ruke i izdah. Nazad kukovi karlica. Udah. Dva, izdah. Udah. 3, 4, 5, 6, izdah. 7, 8, 9, 10. Raširimo u stranu, izdah, šake do ramena, udah, dole ramena opuštena, 2, izdah, udah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 2 na 2 i naizmenična rotacija i pruženje ruke u stranu. Udah, izdah, naizmeničnom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šake iza glave, otklon trupom, udah, izdah, opružimo ruke. Udah, izdah, vratimo. U drugu stranu, udah, izdah, ramena što dalje od ušiju, udah, izdah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Savijemo noge kolenima, držite se za dubine i spuštamo leđa, trupu nazad, izdah, udah, zaoblite uvodni deo kičme, izdah, udah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Okružimo ruke i isto spuštamo nazad. Trup. 2, izdah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Malo tu spuštajte unazad, zavod idemo u deo kičme, podignute ruke i naizmenična rotacija, izdah, udah, naizmenično koliko ruke pomerite stranu, toliko i trup. 3, izdah, udah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Polako se spustimo na leđa, srednje su kolena, pete se nalazi ispod kolena, ruke pored tela i pršen po pršen podiže se tablica gore i pršen po pršen leđa osudnjače se podižu dole. Polako pršen po pršen, opet leđa spuštamo dole. Prvo kavica, gore izdah, pršen po pršen, dole udah. 3, izdah, udah. 4, dole udah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostavi gore kuko, je bitno da rebra se ne podižu gore i naizmenično podizanje noge savijene u kolenu, izdah, udah, naizmenično, izdah, udah. Bitno je da kukovi ne padaju, da ostanu na istoj visini. 3, 4, izdah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polako dole kukovi, polako se podižemo gore. Sedi razložni, stopala malo šire, širine ramena, raširene ruke u stranu, rotacija udah i spuštanje ka jednoj nozi, izdah, udah, izdah, a u drugu stranu, udah, suprotna šaka pored malog prsta, stopala, pogled nazad za rukom, udah, izdah, rotacija udah, izdah, pogled nazad za rukom, udah, izdah, udah, pogled nazad za rukom, izdah, udah,
izdah, udah, izdah, rotacija udah, izdah, izdužite ruke, udah, izdah, još 2 puta, udah, izdah, još 1, udah, izdah, udah i izdah. Odlično, to bi bilo sve za danas.